Ay, pangal daw manan. Anyaya ti mayata sidaan. No siyak, Maray. Jakon problema ti sidaan may. Tado pa jay karne aginatang ko idi kalman. Ay, makaumamat no karne akanayon ti sidaan. Anya nga ikat isumot ti adda. Ano sana? Sardinas sa laangan ti sidaan. May sakmag. Nay, paypayapayan na kun ni badung ko, Maray. Sigay, inakaw tamangan kaminsan. Agsubli at tumanan inton malam. Tagin ni storyata. Awit ka na natuyang. Wan, tanay, agay ayaban ni tatam abadaong. Mangan kamay. Ni tata ba dong ti paraluto yaw? Ay, katuan na. Isuamain. Uy, nagmayat mo ti biyagmaw na natuyang. Siyempre, dong-dongwanak nga may ni tatam abadaong. Ilotwanak itinaimas asidan. Anya nga iti sidang inyo ita. Karni mabalin ka dimot asaan anaimas ti pasidana kanya. Ay, sabali talaga no dong-dongwan na kati asawam na natuyang. Aywan! Aywan! Umayakawn! Sige kwaraw, indakawn. Tanay, paypayapayan na kun ni tatam abadaw. Ayab ka nga ayab. Saan ka pa'y matgayam anak kalutaw? Iso nga rod nga ayaban ka, tas ikati aglutaw. Ayan na nga iti mailutaw. Naggapo ka dito tersina ni kumari ko anak. Di ka laki din matang iti sidain ta. Pangalaak nga'y iti igatang kaw. Nagsarita kayo kinikwaraw. Agam di ka pala din mawat may iti manaw. At ukit titarakin na. At dayamot madawat amanok ita. Wino saan? Napankalat ako man nagpuraws iti bunga tinatang ni kumpare ka kapitan. Nagkaapoy mo tinunot mo na ya. Mabainak lama pa nagpurpuros iti bunga tinatang ni kapitan. Hey, maturog ak pala nga. Hinto no makaringak at danton nalutaw. Wait! Maray! Agda dito, inituyan ka. Ay, awan mat, paray. Saan mat ngayon imay dito balay? Apay aya? Berbero ka nga raw, tawang mutin maray. Nakaturog ak laing. Hindi makariingak, awanay. Nay, napanandan ngay. Uwing nga raw, kunak nga aglutaw. Nakariingak, ngawan pa'y naluto amakan. Ay, di magas ka kumaa. Ijay tersena ni Marikwanang. Ijay ka ti ayuyang na. Ayuwi na niya. Mapanak man nga rod ijay maray. Sige, paray. Saan unay nga umay dito balay? Taawan mo't nga minti mais istoryakan kwa na. Isuda akan ni Marikwanang ti agka-istoryaan. Isu amapan ka, ijay tersena ni Marikwanang. Nay, napanan na ngayon. Kat itaagsapa naggapo dito tersenak. Nagisistorya kami pa'y. Imbagami pa'y nanya ti mayata sidaan. Awan, jak naglutaw. Tawang mo't ti mailutaw, maray. Hay, jak amo ano napananan. Saan matalim mablabas dito tersenak. Nyakit day tatuya ngayon. Pangberbero ka ngayon. Ay, makapadanag mo't ano kasta. Sa dino ngayon nga ta, ti pangbero ka kinkwa na. Di yun lang nakikita ni Tuyang Kaw. Kwaraw. Kusek. Kat no nagsarita kami lang itay bigat. Ipaspasikat na pahingarod na karniti si Dayaw. Awang mga roday. Ala, sabay ko na dangad na kanwagal alang ita-iti bakit. Punto na ita, ngamsan abakit yalaan da. Lakay! Ay, di nakman suruan usep. Bakit yalalaan da? Ay, lakay ko na nga rod. Puraw aban di agal ala iti bakit. Anya apuraw ko no, nangisit. Nangisit aban. Ay, panawan kayo manlangay. Kay nakbero kay ni Tuyang Kaw. Kita, pimanawan ni tata ba daw? Tilan tumat ngamin ni bagbagam. Pangbiro ka na kay kininana Tuyang. Apa nagkatawa ka? Tikat katawaam. Amok gayam no, sa dino ti ayan ni Nana Tuyang. Ha? Amom gayam? Sa dino ay ati ayan na? Amom check. Binayadan na ni Nana Tuyang at siya tagtagari. Kano yung tulod ka? Siya tumutla ti mang sundokan ko na, inton malag.
Ay na. Ay, nagado na kwarta. Ilam nga ron ti tricycle kun ana na tuyang. Tunggal mapang ka makisugal. Sakter kilam. Man, ngam di mo ibagbaga nga umayak makisubsugal dito ili ah. Don't worry. Sekreto da ito nga na. Ay, tatimbaga. Agdrab-trabaho ak ito'y ilay. Binerbero ka. Sinursor ko amin na nasulit ti kabildatan. Ang umawang ka. Napnapan na maya. Ay, nasan ka ka din nga agong unget baday. Ahop, ha, makitam day ka. Nangalam day ta nagkatuwa kwarta. Napanak nagtrabaho ijay ilay. Anya, trabaho. Anya klase at trabaho. Nagdakkel mo tanday ta asweldo nga nyawid mo. Asino kumangay ti agsweldo iti dakkal? Siyempre, manager. Ha? Manager ka? Of course. Ay na, nagmayatay. Ta nagbalin ka manager at agaws. Ay kit ibingayan nakmutin atuyan. Naguray kamit ah. Agtugawak pa tabi lang at numanaw titid kukan ka. Sika man ang timang itulot kininana to yung ilay. Kasyak mati kaya na, Chip. Manuaya tibay bayad na kan ka. 500 dumapang kami. 500 dusundwak. Ay, sak mamuti mang itulot kan kuana. Hindi na kayat. Nalaing ka ngamin nga gistorya. Siyak ti kayat na. Tamok nga agidulin iti istorya. Sumungad man ni nana to yang. Ay. Nakahambag pa'y. Kaslamapan mang opisina. Awan niya, nakasagana ka kadeen usay. Ay, itay pa ya. Intan, nana. Mapan samot mang opisina nana to yang. Wan, mapanak ag manager kwaraw. Ha? Manager? Si kana na to yang? Manager kan? Katuan, agrup-rupa akong a manager. Saan kaday kwaraw? Apay, anya jay madamdamag ko. A manager ka nun ni Marituyang. Day tamot nga ron ti pakas da awak mare. Nagpukaw laan. Nga may di nagsublit. Manager. Ay, dakkel ka no kat ti sweldo na. Manager nga ron. Manager nga ta iti anya. Nay, day tati di itay amaw. Ay nagsuwerten ni Marituyang. Ta nagbiit a nagbali na manager. Swerte ni ka ba daw? Gabutan kwarta na, sugal maten asugal. Pagsugsugalan na aya. Kano bigbigat ang makisugal di ta abagatan. Numot malam, di ta amyanan mo, ti pakisugalan na. Ay, sayang laeng ti kwarta, no isugal na. Sayang talaga, amare. Agrigrigat ni Marituyang agtrab-trabahaw. Agsugal laeng ni kabadong. Win nga rod Ay, agungot lakit din ni Inteng. No maamuan na anagsubliman ng tisugalan dito barangay tayo. Ay, ad-addan nga gunget, numamuan na amay sa ni kabadong ang makisugsugal. Adaman ka no agsusugalan dito barangay, kwaraw. Adangkay. Makaungungot akon. Impasardeng ko din. Nagsublida manain. Nagtuturod da. Tanitatabadong ti ari-ari da. Talaga akal kalabanan na. Dadya akong paray. Muna aparit. Aramidan na pailaan. Loko talaga. Isumot ti bagbaga dagiti pada na manugal. Nitatabadong ka no ti ari-ari da. Mabilbilang ang tel daw. Dagita manugal. Manungal daw langan, kapitan. Ay, basta mabilbilang. Ay, delikado nga rod ni kabadong Muna ang maiparit kat aramidan na lata. Ay, di nalatultuladan ni Marituyang ang manageran. Ha? Ni Marituyang? Manager? Kawan. Yay. Ay, iso matagwarwara sa damag. Ay, nupod no dayta. Ay, very good. Manager ko naman. Dakkel ka numot ti sweldo na. Apangan na iso ti pangalalaan ni pare badang iti pagsugsugal na. Lakit day, kapitan.
paray, nasapa ka? Where are you going today? Dito lang, paray. Ibagakan ka na ito'y. Kahit sapay lakuma, taadenggan. Ay, amukon, paray. Jakpay na ibagbaga mo man. Amuk nga ruday. Mo maipare ti sugal dito barangay Kabildatan. Ay, no, paray. Ipalpalagip ko lang mga nun na lipatan. Amuk at iliwandak, dagiti pulays, no matiliwandak nga agsugsugal, paray. Na, amo lagayam. Apay ngarap, arami din pala. Inawagan pa day tabagim nga ari-ari iti sugal. Ay, kitwo na. Maminsanak lang mga agbalin nga aray. Didak to pagpabasulan. Tapi nalagipan kayo mo. Marituyang, mapanka ka di man na ni Jay Ile. Wen maray. Ay, umayak man mo't agtrabaho, ije pagtrab-trabahwam. Amangan no ka sa pulam ti assistant manager. Ibagak tuken kano kasapulak ti assistant manager maray. Damag ko, kat dakkel ka no ti sweldom kas manager. Wala, adda nga rod met manager nga agsweldo iti basay. Ay, mas daawak man, Maray. Kasano ka nagbalay na manager? Nay, apaya mas daaw ka. Manager nga rodhan. Ay, mabalinak mo't nga ta nga agbalin a manager. Ay, san maray, disqualified ka. Uray ni Marikwanang, disqualified mo. Dua kayo asaan ang mabalin. Si Kalaeng ti qualified? Of course! Talaga siya klaan. Ay, anya ngay materik na ti maawagan iti, ma'am. Ay, ay, nagmayak maray. Ay, dagiti mo't daduma. Awagan dak iti, madam. Ay, Papangkamanan makisugal na natuyang. anya makisugal nga ibagbagam. Ay, huwag gayam niya. Mangnagdatan toki din. Agtrabaho ko na mata. Huwag gayam, agtrabaho. Ala, paandaro mo na ito'y tricycle ma, tamapantan. Agor urayin dagiti kakadwak aman nugal ijay iray. Sumardeng ka na makisugsugal ka ba daw? Nagkuna sumardeng account. Isardeng mon tama di dayta. Nagmayat ti agsugal. Imbag kumano mga abak kakanayon. Nagmayat ti agsugal, oran wag karabakak, maray. Sayang ti kwarta. Ay, panawan kan, maray. Tamapanak makisugal. Na, nagtatangkan ka ti ulo yawn. Imbagak lang arudan abawal, kan ulay ni kapitan. Ay, adulamin. Adu kami, ngagsugsugal. Tabi nagaak, nagiti kakadwak dito kabildatan, ngagsusugal kami. Siyak ti are-aray. Isu adeng ganda. Chut! Wow! Kas kalama uranan. Ninanatuyang. Ay na, ano ni manager? Ay na, tiniliw dagiti polis iti ilay. Ha? Ay na, Kasano dayta? ay na, nagado dagiti ng tilib applies. Apay at tiniludag iti pulis nga ikat manager. Manager iti sugala na ako nam. Uy, nas ka na mamuan da ito ni Uncle Kao. Inak iba ka. Anday, ni Uncle nga eh. Ay na, napan nakinita dagiti tinilew, dagiti pulis. Ha? Adamot tiniludag iti pulis dito kabildatan. Hay, dagiti agsusugal a. Ay, anda ka no nagtiliw ijay ile. Anda mo nagtiliw dito barangay. Tiniliw da amin nga agsusugal. Ay, beta ko mamat ti umay ko iba ka. Tiniliw da nga ninanatuyang ijay ilay. Ha? Apay at tiniliw da ni Marituyan? Kuna na ang manager ti trabaho na. Hanggang magsugsugal mo't gaya may ijay ilay. Anya? Kahit tiniliw da nga ron ni Tata Badaong. Ay, katuan a. Amin nga agsugsugal. Natiliw da. Pare deng. Eh, di ka man nagsanisaning ibita. Tabi nagbagaan kan, binalagan ka idin. Binalagan na kaya, pare. Yak siguro nang gaga. Ay, kakat sumurot ije presento. Ay, kaduan na ka, pare. Umay kamot Iti niya po. Ada kadwam ijay. Ha? Ada kadwak. Asinaw. Nituyang mo.
nakabalod. Anya, apay nito yan ko paray. Anya teraramidan na yung pagbaludan. Natiliwanda nga adda iji nga agsugsugal. Delikado kan. Ay, sana po doon ay taparay. Ay, puno yung baga ni Parenteng. At ka mo dito yung pagbaludan. Tuyang. Wan ba daw? Tiniliw da kamot dayam. Wait, tuyang. Ibagam ka na kitipulays, anang tiliw ka data. Nagbalbalutan. Apno parawarin data. Ay, Sir Pulays! Sir! Kasan da kami kumakin ni Badungkaw? Parwaran da kami kumahan. Ay, ibagam magbalbaliwtan na. Agbalbaliw kami, Sir Pulays. Hindi bagam nagsing-sing putan, tuyang. Siyakmat latan, tibaon mo amang ibagbaga. Si kamutin at yagsaw. Alaki din ipagamon. Isugat ang napilitan na kamakisugal. Tasyak amin ti pagdiskitaram. Agasam, di talamat maturog ter aramidam. Hinton makaring ka, kaya't mawadan ka nam. Hindi mo magpinsan, Manganda ka kitipulays. Tarkaro asan data na parawaray. Imbag pinarwarda kayo dagiti pulis. Nakisarita ngamin ni Kapitan kadagiti pulis, Maray. Aparwaran da kamay. Ngala, di yun ululitin tagarami diti kalukwan. Talaga asanon. Nagkari kaming kinibadungkaw. Asaan kamin nga agsugal. Rumbang laang Naglawa mo di bang kagapagmulaan niyo? Nay, sige Maray. Paypayapayan na kun ni Badong. Mapan kamin aglinis ije bang kagmay. Warog, anya nga tati aramidan ni Marito yang iti tersena ni Marikuanang. Unngaro danday. Itay ko pa yan nakita nakatugaw di ta tersina ni Kagawad. Ay, agmalmalumot ijayan. Apay ayan tay. Syaksamat ti pagis istoryaan da. Saan mat siguraw anday? Ingkamandenggan, no anya ti pagis istoryaan da. Una anday. Ay, pambaramatan agumatang iti Ricardo. Anya nga oras aya nga umay jay Bombay apagot utanga, Maray. Alas 4 kanu mga umay. Ay, nagbayag mo ton. Ay, kano kaya't mo ti umutang urayam Nanatuyang. Naguru-uray kayo ti Bombay. Wan, umutang ako makay. Ado ti Bombay nga umay ditoy. Naduma-duma nga oras ti kadada. Adda umay iti alas 9, alas 3, kan alauna no daduma. Ay, kung naklakit din nun niya ti pagsarsaritaan niyaw. Ibagam man kitdikin ni Antem nga umay ditoy. Ta umay aguray iti Bombay apagutangan. Imbaon nakagumatang iti Ricardo. At tuyin dagitim pagatang yu Ricardo antay. Ay, agyaman akwarog. Agluto akon, tapno masapa tayo amangan kada angkel mo. Ay, anya ngay gayam tinangeg mo apagsarsaritaan dananam atuyang kan Marikuanang. Agururay ni nanatuyang iti pagutangan na Bombay. Anya, iso anagmalmalam ijay tersena ni Marikuanang, tapno aguray iti Bombay. Wan ka now. Apay, kaya't mo mati umutang iti Bombay, antay? Ay, saan? Agungat ni uncle mo no umutang Ay na, sumangpet ton ni Badong ko. Awan mo laday ta Bombay. Matuukan kaya. Mano nga oras kun anagururay ditaw. Ala, agawid ka antay kagluton. Ibagak tulay ijay Bombay amapan ijay balay yun. Ay, saan Maray? Di mo ibabaon ijay balay. Tamakita ni Badong ko. Agungot tumanon. Apay nga agungot. Saan ka no arumbang nga umuta nga? Diyak ka no mabayadan. Ha? Nukas ta. Sekreto laang da ito panagutang mo? Wan Maray. Nasken asaan amaamuan ni Badong. Iso ano agdamagken ka. Di mo ibagbaga nga umutang ka. Daytan samot din tayo Bombay apagutangan.
sudaytan, Maray. Mano ay ti utangam, Mare. Tuyang, apa nga day-dayan ka nga glulutaw? Siyempre, naragsaka nga main. Itaman pa'y. Sigod kay, naglut-luto ka. Itupak-tupak mo amin na may gamam. Dayamudom ka, dayamudom. Ingka ket agtugawon, ta idasar kun makan. Di kapit ngay. Wen, ingka agtugawon, ta isaganak amin dita sang wanam. Nagmayadan. Kastoy kumakanayaw. Saan ka mamati iti na ito nga ibagaking ka, paray? Ay, anya day ta, paray. Nakaragragsak itan ni tuyang kaw. Uray lag kanta-kanta, kabayatan nga aglut-lutaw. Met. No kanayon ka nga grek-reklamo. Kanayon na ka ako silapan. Permi iday paray. Diyak pa'y mapaisay. Nagatid daw, tisungo na anak kami so out, paray. Ay. Kastamat kumaan ni Banan. Apay, nakamisuot mo't aya, ni Maribana. Permi Dak amo, no apay kanayon anak kami suot. Marikwanang, adaman-damagag. Anya day ta, Mare. Ay, nakautang ka dimot laang ni Marito yang ije Bombay. Ay, wun, Mare. Iso nga ron, anak ay, sumindikal man. Imay ngamin dito tersenak. Ay, bayat nga ron ano kasta. Abay, kaya't mumutayat ti umutang. Ay, wen ko Maray. Malumunay nga imay di Bombay ang nagutangan ni Marituyang. Jay ko nasapsapa. Makaumay ka nga tayo alas 9 inton bigat. Ay katuan Maray. Alas 9 ngamin nga umay di may sa Bombay kaw. Sa paam to ti umahay. Sige, Maray. Umayak to iti masapa. Gail, itay-pay nga indisyon ni Auntie day ta tinimpla na akapi di tasangwanam. Ay, wala niya. Ay, igupag man. Nagpaitin. Ha? Hindi mo tan may drawing ti pan nakalukot ti rupa, Manggail. Grabe. Ay, apay nga ta kanayon anak pa iti tim-timplain. Ayan ni Antim. Tsaka mo No agluto iti sidain. Napait. Uno na apgan. Naksot pa yung daduma. Kasano nga inumagdeta akapik. Nagpait. Apay ngay Maray. Awan mo tanti umay Bombay. Ay, kaurayam latan ado nga min ti papapanan na. Apay, kasapulam una yan ay ti kwarta. Wen taado ti babayadak. Ay, dumawat ka na ni Kapitan. Ay, ado pa'y laas sa una, san tumangtad. Numangtad man, kurang pa'y apagbayad ko. Kan, apaan nakpay Kat, pagbayad mo Ay, jak pa yan makapapukis, kan makapamanicure. Tadi na kun ik-ikan ni ti kwarta. Nay, daytan di Bombay, Maray. Ay, nasayaat mat. Adan kwarta. Nagkapon yan, Timchit. Di ta tersina ni kagawad ko anang. Nakaisim mo na nagkapo dita. Awan mo tigam na aginatang na. Ada siguro makapakatawa nag-istoryahan da Lagit di Sigurado mapanin agluto ni Antem, Chit. Diyak kaya timapan mga ni Jebalayda. Apay ngay? Sana nang imas ti luto ni Antik iti sidain. Ha? No daduma, naapgad. No daduma, natamnay. Ay, saan nga rod analay nga agluto? Ano kasta? Saan nga minanaragsak ni Antay? Madlaw ko akanayon na nakamiso out. Apay nga ta? Saan ka nung amin ikan ni uncle ko iti kwartana? Ay, nakaisam mo tayo. Isam tiyad da kwartana. I was dancing with my darling with the tender sword. Badang! Dahito yung tikanem.
Kumananta ka, tuyan. Apay, di mo kaya ti panagkanta. Sapay oray mula isala-sala. Ay, kat siyempre di mo kaya't ngagsala. Ay, maikawak nga raw. Bayam, naragsa ka nga mi, badong. Apay aya, naragsak ka. Of course, at the kwarta. Ha? Nangalaan. With the ten na shoe. Sapay agkanta man ay. Nangalaam ti kwartam, kunak. I was dancing Yay. with my darling. Marog, Inteng, umay kay manganan. Mangan ka nun ng kail. Nagsugak pa ba't ay saan anaimas ti luto ni Antim? Anya ti si Dain, antay. Sinigang. Sinigang anak kaalalsim ka di. Intalataraman na ang kail. Tapno saan mo't amabainan ni antay. Si kalatan. Sige. Antay, saklaan ka no ti mangan. Nay, apay, nabsog pa ni Uncle Mau. Wan ka now. Sapay na imas tinlutok ita. Ha? Ay, ramanak man antay. Wow! Dahito ati si Dain. Angkal, naimas ti si Dain. Umaykan. Sige, awisem ni Uncle Mau. Angkal, umaykan. Apay aya. Ramanam dahito yung luto ni Auntie si Dain. Ay, kamanakpan ka raw. Aw. Mayag ay sus! Magantong! Umayak tumanan makipangan dito yung balay yung Angkal. Wala. Naimas gayam ti luto ni Antem nung naragsak. Uy nga raw. Nagragsak mo't ngamin ita ni Antay. Nagbalbaliw siguro na. Una, bakit mo't ngaminayin? Ura jak ikan ititakwar ke naragsak lata. Kanayo na nakaisam. Gimagat pa ko naman. Anyan tuman nga tantilutuan na si Dain inton malam. Sigurado at naimas tumanin Iso nga umay kan tumanin. Anyat gatangan niyo, kukumaray. Ni Marituyang no anya tigatagan na. Nay, kunak no may kagumatang maribanang. Ay na, kadapay mo siguro na bata kwartayon niya. Katuwan Marikwanang. Pangigastusan tangay nga ta, Marituyang. Day tamot ti damagakan ka, Maray. Jak pa'y nakapamanicure kahit. Ay, uray siya. Angam kayat ko, agpa-facial ako ma. Ay kat mapantan ijay ilay. Sigay, intan Maray. Kasanuak ngay. Ay saan mabalin sumurot ka, Maray? Tadabambantayam atersena. Wen, Maray, intun maminsan kalaeng. Ay, mabati akmanay. Paray, adda di tabalay yun ituyan ka. Awan ba't paray? Kitno awan mo ni Banang. Nay, napananda nga yan. Nagkuyog damit ka no nagpailay. Ay, sapay saan pa'y nakaluto nito yan ko, paray. Uray ni Banang. Napanandangatan ngay. Ay, dahito tikon kunakon kay. Pumanaw da, di dagpakpakada. Uy nga rad. Ish! Addan sa man ng kalukwan ngay naramid nito yan ko, paray. Ay, di mo kunaan. Ngayon suro na ni Banang iti kalukwan na, paray. Ay, laki diya, paray. Tagkumari daki nga raw. No iti bigbigat nga agsapa. At tatamdagak man ijay tawa. At danitarong kamatis pareya. Simbangpot ka, Anto yan. Ay kung nakalutok pa yun Nangiguidan Kumananta ka man ay. sa sarita. Ay, badang, piminta sa kaday. Nay, saan may? Na, kano na pa nagpa-facial, nagaduti inikat da a blackheads, kas kada whiteheads. Masapol pa lang, may ngay bagamda kita. Kay dako saya, Kahit manungay, timbayan mo dito pa nag-facial mau. gaputan na pus kulturupa. Nangina timbayad kaw. Nangalaam timbayan mau. Ay sus,
At danjay nakamotor a Bombay. Ay, aglamanga. Ne. Apay akabutang mo ti Bombay. Ay, mabit lang taglamanga. Ni Marituyang nga ay kabadong. Aday jay balay may. Aglamlamang maray. At da jay Bombay na itay ka, damdamagan na. Kanya, Ibagaman, tabayadan na jay utang na jay Bombay. imutang ijay Bombay. Wana tawang kano kwarta na. Di mo magkano nga minigikan. Pangalaan na nga iti pagbayad na. Ay ka, pagsaritaan nyo day ta, ah. Impasubo nakmananday tapak bakitan. Ay, agawid ka, pare. Wen paray, mapan ko man ungtan day tatuyang. Apay nga ungtam. Hagasan paray, imutang gaya mi jay Bombay. Isumulagaya makanayo na nakaisem. Agkanta-kanta, kinagsala-sala. Tagayam, imutang. Ay, di mo ungtan, pare. Ay ungtag paray, sana mabalin na saan? Agpadatan Imutang mo't ni Banang iji Bombay. Uray ni Maribanang. Wen, agamjak inungtan. Apay ngay paray. Naamiris ka wasak gaham ti kamalay. Tadya mo't ik-ikan iti kwarta na. Apay sika ik-ikam ni Marito yang iti kwarta na. Pulos paray. Di kamalita pare. Rumbang nga ikanta iti kwarta, dagiti asawa ta. Ay iwan na niya. Damot kaya dagatangan apang personal da. Uwin gayam paray. Kurik ka dyan. Iso nga imbes nga ungtam, ikaki di ay aywan. Ibagam nga ikam iti kwarta na, tapno saanan nga umutang iti Bombay. Ay aywat paray. Ewan, tapno maayo, kat ilutuan nakalata iti kanam. Kain saan ama-uma ang mga sikasukan ka. Agur-uray man nga tan ni Marituyang iti Bombay ijay tersena ni Marikuanang. Siguro, wantay. Mapanak mo't ijay. Ha? Aguray ka manan iti Bombay pagutangam? Mapan ko bayadan ng ti utang ko. Tainik kanak ni uncle mo iti pagbayad ko. Ay, jakon umutang. Tagungat ni uncle mo. No kayat mo, wantay. Siya kung ti mapanmangtad iti daytay bayad mo. Ay, siya kon, kwarog. Tapambarak ang makiin ni istorya kadagiti kumarek. Ipanakal ko asaan akong nga umutang. Taikanak matlangan ni uncle mo iti kwarta. Takasta, ti imbagana. Ay na, Kapitan Kenta Tabadong. Ikanyo ngamin iti kwarta, dagiti asawa yung iti kasta, saan dan nga umutang iti Bombay. Ala, sige! Diton, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng! Diyak mo tin makikita ni Tata Badong, Uncle. Dahita ko matidamagakan ka. Tawara siya ka, Jack, makikita ni Pare Badong. Agpailibre akpay kumagangguana. Kanayon nak ngamin kat nga ilibre, itong galakita kami. Agpadata? Kanayon kami nga ginom, no kasta nga kita kami. Ha? Ay, amo man, no, apay aditay makikita ni Pare Badong dito kabildatan. Unang Kyle. Damagam to ka ni Marituyang. Una, tawanan di mangilibre kanyak. No awanin ni Tata Badong di tawi. Kagawad ko anang. Anyat gatangam, jipaut. Sa anak agumatang. Awan igatang ko. Umay ko kumala ang damagan. No imay dito itirsenam ni Tata Badong. Saan pa'y mate? Naudila ang idin libre na kay ti merienda. Ha? Ororayak nga umay. Tauray da kapitan ken kwarog ket padpadaanan da mo ilaang ni Kabadong. Nagadugayam ti iliblibre ni Tata Badong. Ay na, amin at taga-kabildatan. Basta masabat na ilibre na ida. Nasingpat ni Tata Badong. Unangam, di mo rumwar di tabalaydan. Ay, mapanak sa di tabalayda. Mala, mapangka. Tadamagam mangagpaisaw. Tauray siya ka mas daawak. Nanatoyan, Oh, apa, Jipot? damagak lang ko ma. No apay asaan arumrumwar ni Tata Badong.
Ay na, masakit ni tatam abadong. Anya? Iso ako naken kwa na asaan pa'y laarumrumwar. Anya nga iti sakit na? Saan ang makapangan? Day talaang. Adamat basit gurigor na. Ay, amangan mo't no adda virus nan. Jak nga rudamaw. Ay, narigat pa'y laang ti umasidagkan kwa na. Taamangan no makaakar dyan sakit na. Uray siya, kat nabayagan ajak nakit-kita ni pare Badong. Ada mangibagbaga nga ada kano virus na. Ay kat ingkamot bisitaan No nga maakaranak. Kumusta am laang mat? Na, Ay sikapay akong pare nati sana mang bisita kan kwa na. naata ibaon nakgayam. Ha, idi napigsapay nga awan sakit na. Kanayon nga agpay libre ka kan kwa na. Ita tamasakit. Pulos, adi mo mapantan-awan. Ay, agure ka. Ay, ayan ni Kwarog. Ay, Kwarog! Ay, di mo ibaon dyan ka anakam. Na, Sika mismo timapan. unin! Agibaon kapay iti sa balay. Saan anabara ni Badong Maray? Ngam kuna na ang masakit. Apay ngay. Kuna na asaan laagurigor ti pakakitaan nga agsakit ti may sa tao. Kahit makapangan ka di mo laang. Kuna takar ni ti manok ti sidana. Napigpigsa pa yun amangan ngam siya. Di na saya atap na pumigsan katagimbagan. Ala, yag mo nga rudan tay gatgatangak alaya. Sibuyas kan asin, maray tay nakon. Nala, mabitlaan. Ngam, kwa maray. Awan ngaming kwarta kag. Wen, maawat ako unti kayat mo nga ibaga. Sige, ilistaklat tanday tako na magatangem. Maawatak matkit day ta masakit ni Badong Maw. Ay na, agyaman ak maray. Ay kan nayo na mangarod iti kape kan asukar. Ha? Sa na balay? Bayadak tumulaan. Binisitam kaya man ni Kabadong Kapitan. Ay, ata na bayag ajak nakit-kita. Ay, maikawa akmet nga rod. Tapasaray awan paglakwak. Isu ngamin tinalaing amang ilibre kay. Libre na iti arak idi kay. Oray madag iti daduma. Ilibre na iti merienda. Kanuray siya, ilibre nakmet no daduma. Ay, adan sa kano virus ni pare Badong. Ha? Virus? May bagan tumatlaing. Virus laing. Ay, gusto nga rod mo saan pa larom rumwari di balayda. Tap na gimbag. Ay, awanin ati mangilibre ka niya. Kat no nagado di mang damdamag kang kuana, Kapitan. Ngiro. Pudno ay, nga adda virus ni pare Badong, maray. Basta matimang mangag ko ngay bagbaga dagiti taaw. Ay kat damagan ta ako ni Marituyang. Ay, huwan amaray. Apag iso ti sumungad. When nga agpaisaw. Nay. Ay, nagbasit ti gumatang ni ti Tersenak nawan ni Kabadong amang ilibre. Ay, Marituyang. Nay, apay maray. Ay, damagan mi man kan ka. Nupod no nga adda virus ni Badong Maw. Virus? Awan mat amok a virus na maray. Agsaksakit ka de? Wen, agsakit ka no ti ulo na. Kan, Day talaang mati ag-agalan na. sada ibaga nga da virus na. Ay na, agsakit lang ti ulo na. Virus adagusan. Mano nga minan nga aldawa saan mi anakita. Ay, win nga rod. Minalamot idi nga kita dakan ni Inteng. Kanayon idi nga umay gumatang dito Tersenak. Kinapudno na. Makalako ak gapo kang kuana. Kastaya, maray. Wen, Marituyang. Kat no ilibre na kanu amin at tao dito barangay. Anya? Ni, apay di mo amuday tamaray. Takas lanas daaw ka nakangag. Jak amo day ta, maray. Mas daw at talaga ni Marituyang
Taagasamot nga inaldaw nga gilibre. Tunggal agbayad ni Kabadong sagsasangaribo ti kwartana. Anya? Ni, Di mo amo dayta, Marituyang? Jak amaw asag sa sangaribo gayam ti baybayad na. di mo kunain na di mo amo nga dot kwarta ni Kabadong. Saan, Maray? Nay, Na, nangalaan na ngay nga ron itikas jay kaadot kwartana. Ay sigay, mga Maray. Agawid akpay tayo nakagimbis tiga. Apay nga ta, nga dagkarkarasakas ijay kusina. At tansama ta nakastrag nga tatakaw dito'y balay. Tuyang! Sika ka di ta? Wan, siya. Anya tararamidam di taya? Adda birbirukat. Anya tibirbirokan? Badong, agpudno ka man kanyak. Anya kumangay ti pudnokan ka. Mapokpukaw jay kwarta nga idultulin ko ijay cabinet ijay kusina. Anya? Ado day jay a kwarta. Sagsasangaribaw. Awan innalak. Ijay kusina nga indulin ka. Takanayon ko ang mabantayan. Jak amo dayta ibagbagam. Ita, mapukpukawan. Anya di mo amaw. Imbaga dagiti ko kumaray. Akanayon ka kanung agilibre di tarwar sakbay anagsakit ka. Anya? Tunggal agbayad ka kanaw. Sagsasangaribaw tibay bayad mo. Mamati kami. Ni Marikwanang amis mo tinagkuna. Jaket patyanan ket kagawad dayjay. Ha? Ay, just kay. Tuyang. Madi man ang tirik na ka. Inamadi Na, malaminak man ay. Sikan tumat nga man. Ungit ka nga ungit. anyang nga tiyagas ko kan ka. Sumardan ka na sumanao. Dahil tiagas ko. Nagsaw ka pa ilang. Kumaraw to sakit ka. anya nga tangay ti sakit ni Kabadong Maray. Apay aya, Maray. Noong tanmat ka no ni Marituyang kaagan anay. Anya? Iso asaanan nga ungungtan ni Marituyang, tapno saanan nga ganay. Kat no kastamot idiniinteng. Aya, kaya't mo asawan, agpadada iti sintomas. Wan, Maray. Awang nga rod ti virus ni Kabadong. Awan, Maray. Mamati ka kanya. Anya nga rod nga di sakit na. Amo kon dayta asakit. Makaakar, dili ka daw, makapatay. Sakit dagiti awan makukwarta na, Maray. Aniya, Dagiti sintomas ti awan kwartana. Kasta nga men ni Entay. Papa na, Marituyang. Ay na, Maray. Agbirbiro kakman iti bulbulong nga iyagas ko kinibadong ka. Di mo lamay imbaganan. Adaman damagakan ka. Anya day Maray. Song batam dagiti saludsodakan ka, ah? Wan, Maray. Agsaksakit ka diti ulo ni badong mo? Wan, Maray. Agkakapsot? Wan. Maululaw? Nangruna anoong tak. Maulaw ka naw. Nalaka nga agungat? Ay, permay, Maray. Amom dagita asintomas? Ay, ijak nga rodam mo, Maray. Sintomas dagiti awan kwarta na dagita. Ha? Kasta ngamin ni Inteng no awan kwarta na. No maminsan pa'y akat saan nga agtagtagaray. Ay na, kasta ni badong kaw, Maray. Saan pa'y nga umisam? Wan, kasta ni badong kaw. Padasam nga ikan iti kwarta na. Kitaam no di agimbag adagos. Ha? Day tati agas na, Maray? Wan, Maray. Tong palim ti ibagbagak. Agimbag adagos ni badong mo. Na, naimbagan kan badong? Ay, katwan ato yang napigsa ka. Ay,
Nagbiitan. Nakaida ka laang itay napanak na kitsinda. Itatasim ang puetak na imbagan kan. Apay, di mo kaya't ang nagimbaga kaon. Ay, kayat ko Na, Naragsa ka kaon, ta naimbaga na kaon. Iso arumwarak man may, italaing manay. Paray! Kasla daw uray ma. Or-orayan ka, pare. Tapay. Aginumta. Ada kwartam. Hap. Na. Dito yaw. Kitaan, pare. Naga daw. Nagalaam iti data kwartam pare. Saanin anasken ama-amuwampay, pare? Isublim data. Amok akwartan ni tuyang mo. Saan niya gungit? Amok akwartan ni Marituyang data. Hapay, di mo kaya't nga ilibre ka, pare. Jak kayat no di mo kwarta. Ha? Makabasbasol ta dita. Nagpailibre ako mamut kinitata ba daw ngang kay? Ay, saan yan? Di mo aramidan data. Ta saan na kwarta? Di panglibre na kuma. Anya? Wen. Pati dagiti in libre na idi. Saan na kwarta? Ay, Kwarta ni tuyang. ay madingaruda. Iso abinagaak adakas dyan aramidan na. Kunada nga sakit ni tata ba daw? Isumad dyan magmagnay dyan nakabakla iti aradaw. Naimbagan siguro na. Abay, tamapan agmula iti natengkap no ada kwarta na. inalam jay kwartak nga indulin ko jay kabinet niya. Ha? Ay, kwa. Umato nga roden ni Soble. Kuna kunket at talaga si katiagal ala iti kwartak. Isuble ka ta, kayat niya gungit ka. Oh, atay tao. Agurnong kamot ay iti kwartam. Di mo ala ang tiyor urnungal. Agsakitak sama din Oho, agtal na ka man. Di ka man agin sasakit si ka ba daw? Tapno ibagakan ka, anya. Tinisting ka laang. Iso anang ibati ak iti kwarta, ijay kabinay. Anya? Di mo alaan dagiti urnungag. Nawatam! Wait, tuyang. Saanin na talaga. Sanay. Promise. Ay, tatabadong. Agtrabaho ka, tapno adda kwartam. Saan kat aday taagiliblibas iti kwarta ni Nana Toyang tar-aramidam? Ala sigay! Diton tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Entren. Maray, adan samat COVID kaun. Na, kat apay nga ron nga da ka do titersenak na da COVID mo. Kan rumbang kumaan na ka face mask ka Awan mo't marikrik na kasabalay. Kat apay nga ron ako naam nga da COVID mo. Tadyak mo't nga minun makaangot iti punsyonan. Na, Nagadugayam ti punsyonan dito'y kabildatan. numapan kami makipunsyon kan ni Maribanang. Kita manday ta. Ninang kami inton bigat. Agninang kami tumanen inton sumarunong aldaw. Ay namare, ado ti pakipunsyonan diti kabildatan ita. Apay nga rod adidak ayaban. Ni, kunami ano amom. Diyan nga rod makaangot iti punsyonan. Nakapoy siguro tagong mo Ay, da kami amin nga opisyal, basta punsyonan, mapan kami amin. Mapanmat ni Kapitan? Kano iso ti numero 1 iti punsyonan. Papanamparay, naka-spooting kamay. Ay, agninongak iti kasar, paray. At dagayam kasaran, dito'y barangay tayo. Agsasaro no, pare. Iso nga agsasaro no mati panagninong ko. Nay, yak lang na damdamag dayta Kasano ang madamag mo ay kahit ada ka mula iji bangkag mahaw. Uwan nga rod paray, tamadamaak nga agmulmula. Mala, ikagmulan tayo dakmat iji kasaran. Kukod ko naman. Nagaduti agdamdamag dito'y barangay tayo, Chip. Anya ti damdamagan daji paut.
Tikang runaan adamdamagan da. Kat no ayan ni Kapitan. Anya ngay tinsungbat mao. Ay kat tisungbat ko. Jak amo no ayan ni Kapitan. Apay ngay akas ta tinsungbat mao. Anya kumangay ti isungbat ko. Talaga mo tajak amo ti ayan ni Kapitan. Kat no aday di punsyonan ni Uncle Kao. Aya. Ha? Kat no napanmanan nakiponsyon, idi na minsan ngal daw. Sa ita, napanmanan. Sumarunuta kat din di punsyonan. Ay katuna. Mabisina kong chip. Tangaro din mangan. Mapanta ni di punsyonan. Napudot adigo, kunaman. Wow! Maray, anya ngay kayo ni Junta. Tadi ti kusina, Mare. Si Putang nga daw may atao. Apay, agisupot kan. Una, Isuputan nakmanmut nga road. ay antisupo mo. Daytoy, ala, ay punwam Nakaduma daytan. Ay, Large mo dagiti supo mo. uwan, punwam. Amumot ama nagbabaina. Kun kunam lang mat ama nagbabain ka, Maray. Sige kit din. Kargaan mo day tasupot ko. Punwam Ay, sige nga ron. Kan si Putam no daw may atao. Chip, nabartoken ni Kapitan. Sumanalamat ta ni Jeting nga ti salunan. Una raw, di la mabain. Jak kayat natalyawan, Chip. Mabainak. Ay, oray siya ka. Mabainak mo't ay, di kas tangararamidan ni Uncle Kao. Nagawit tan. ay agawitan, Maray. Tanay, malumay. Nalapar takam ti magna. Tamangan na da makakita ka data nang isupot itinagado a karne. Ay, kinapudno na. Mabainak kumakat nga agisupot iti karne. Mabain ka, nagadumot ti impasupo mo kanyak. Ado aya? Ay na, napunno day tasupot mo. Takasanaw, sige ka mo sige. Pakarga ka apakarga. Mababainak nga rudan, Maray. Mare, masabat ka. Ay, ilamang mo tayong supo mo. Ay, asido aya ti masabat ka. Ni Mari tuyang. Ha? Ay, nagado ang masabat ta. Isupay mo. Nagapanyaw, kukumaray. Na, damagampay laang mat. Kit-kitaam lang nga road na nakabistida kami kan ni Mari Banang. Madlaw ko nga road, kat sisilang sisilap day tabistida ya. Maray, nalabaga day ti bistidak. Sumilang sumilap. Kasyakmat, yelo nga silap-silap. Na, makasisirap akitaan day tabado yung kukumaray. Nagninang kami gayam. Kahit anyangay nga road day taigumyaw. Day takaslaylam-lam mangyaw. Ay, ingga pumi ijay kasaran. Ay, simuro tak kumamag. Kukumaray, inton maminsan nga dapapanan nyo akasaran, ayabandak tumutwain. Makamu kamutan amang sayop. Masapol pa lang ay baga aya. Badang! Nakasagana kan, tamapantaman na niya bangkag. Inaldaw mo't bangkag ti papanantan. Mapantangarod agmula, tapno da kwartata. Unay ka dato yun, riri-ariri aya. Iso ajak makaangot iti punsyonan, taigay mo bangkagan ti papananta akanayon. Ay, umapal ka manan ka, dagiti kukumaray, akanayon na makiponsyon. Katun na, sumilak ti bado da. Kasta kumamot ti kayat ko. Saan ka di atilap? Apalam to yan. Kayat ko nga raw, jay sumilap nga uray la makasisirap. Hala, intakiday na dyan bangkag. Isaganam dyan balon ta. Ay, una yan. Mabilagak manen iti init. Ad-adan tingisit kaw.
Nasaya at may tada tayo dito'y barangay hall, Kapitan. Anda kay amin ay. Wan, Kapitan, kumpleto kami. Dagiti tanod ngay. Agdadamot na, Kapitan. Gusto ko makanayan. Perfect attendance. Anya nga iti pagtutungtungan tayo ita. Pagtutungtungan tayo man. No sa di naman antintay pakipunsunan. Nay, anya pa ngay, Kapitan. Dahil talang mati ang mong akasayaatan kan kamayatan at pagtutungtungan tayo. Awanan sa bali. Ay, panagkunak. Awaan na talaga, Kapitan. Aguri ka. Ayan da kwarog. Ayabak ida? Una, naskan nakasaritak mat ida. Kami amin ang kail. Kumpleto kami atanod, Mao. Apay ngayon payab na kami, Kapitan. Huwag paiso, Kapitan. Anda naskan unay nga ipatrabaho kada kayaw. Ay, sa wakas. Agtrabaho tayo, Jack. Kaya kulay ka. Kayaw. Denggan nyo analaing tibagan ni Uncle Kaw. Kaya't kaw. Nga amin kayaw. Kat agunay. Nangagyaw. Nalawag. Amin tayo, agunay. O, Jack. Agtrabaho tayo amin. Jeep. Hanggang, ibaga mo ti trabahon mo, Kap. Kaya't ko nga munyo amin. Nagiti maangay apunsunan dito kabildatan. Nay. Day talang ti patrabahon ka na kami, Kap. Day talang. Apay. Kaya't yung anayunan na ba iti trabaho tayo? Amin akasaran kat i-report yung kanya. Sige hangkay. Aramidan mi dahi ta. Anya pa iti paramid mo, Kap. Gusto na. Kunamlan na lang kamay. Narigat na ito ipaparamid ni Uncle Kaw. Pinasarita na kami ni Kapitan. Anyat imbaga na. Inikan na kami ti trabaho, may. Ay katrumbang lang nga. Taura isaw. Dahi tala makiponponsyon teraramidan na. Kat no ibabaon na kami amang kita ka dagiti punsyunan dito kabildatan. Anya. Dahi tatim patrabaho na kada kayaw. Wan tataba daw. Anya klase at trabaho dahi tangay. Kunak bilinan na kami nga gronda. Kiti sumay ti trabaho yaw. Saan mat, taday tamang kita mat iti punsyunan ti paparamid na. Mapanak tuman dita barangay hall. Kita agtuman no, jot-joti mo lang da kita nga opisyal. Di mo ibagbagakan ni Marituyang nga damanan pakipunsunan ta, Maribanang. Apay ko mga ibagak ngay. Saan nga rod ang makangangot dayjay? Bayam isupay nga gisupot iti igadaw. Kagwan, isikrito talaang. Wen bayam mapanlatan ijay bangkag da kan ni Badong na. Iso anak ang isngisitin. Bardangisit ko nam Jay sa langipon na makita. Ay, sobra ka mo't maray. Makita mo't uray jay puraw dagiti matana. Gapo iti kinangisit na. Ay, di mo unay pigsan katawa maray. Tama nga numangag na Ay ka. na, awam mo dito'y. Di na mangag, maray. Sino di kasarsarita mi jarwar? Dagijay agkasar di tadaya. May dakmet inimbitaran. At damot langay, nangimbitar king ka, tuya. Adda nga raon. Mangitugot kamit iti regalo ma. Ay katun na. Kung numapan ka, saan ka nga gisupsupaut? Na, apay katasanan. No adda isupot ka, jaket isuputan. Di mo subsobra na. Di umanay lang, asidain ta. Unan, nagatukit sa umon. Kaya tumulong kamit Saan ka lang nga mapan makipangan? Umay ka na maray. Taintagi suputin. Mabigla at naibubuyaag pa ni Kapitan nagsalsala. Kasta talaga ti panagsalan ninteng. Ay, di mo mauawatan na niya pisalan No balse, wano chacha, wano sway. Ninsamo Marituyang dayjay maray. Anya nga tiyan aramida na iti pagin-inawan. Pagin-inaw, may. Imay nakikasar, tapno aginaw. Indakan agisuputan. Di
Di mo tultuladin day ta kumarita nga aging gagagag. Apay ngay, ngawan ti tao dito yung barangay hal. Apaw! Umayak man! Nay, napananda ngay, dagiti opisyalis ti barangay, ngayon butos may. Awan na may. Tabadaw! Ah, Awan tao dito barangay haul. napananda? Napandan nakikasar di tamianan. Kahit no napanda nakikasari di kalman di tadaya. Ita, di tamanan amyanan. Napandang nga rod nakikasar manain. No kasta, sandan nga jutay. Kahit numalpaston ati kasar. Kanon to pa'y amalpas na kita. Kahit nagadaw, ti agkakasar. Ayun gayam, imbaon nak ni Uncle Kao. Imbaon na kaalo katamda ito'y barangay hal. Saan? Imbaon nak nga umay ko kano kitain no nakarikap mo't lang. Anya, Irikap ko ka na, tawan pa iti umayak jutay. kahit na kita ngay nga opisyalis. Nabartag da mo ta nagkapoy di kasaran. Ay, maday. Maday, dahi tangan aramidan, dagita nga opisyalis. Banang, ada papanan tayo akasaran ita. Na, ay bumangon kakit diditan. Aldawan, kasaran nga. Day talat ada di tapanunot mo. Mapan kan tupay. Ay saanan? Husto dagiti ado akasaran nga inatendarak. Nuti mo kaya't di siya klati mapaan. Agdigos ka, tamapan kan ija barangay hall. Apay mo't nga ibaon-baon nak ngay. Agrekreklamon dagiti ka barangaya amtap na ammom. Nangro na ni kumparim abadong. Awan ka nun ti agjut-juti ija barangay hall. Isulat agreklabaw. Ay agtrabaho ka, inteng. Di kan mapan makipunsyon. Ay, sayang ado pa iti pakipunsyon ako ma. Inteng. Dako sila panakman ako nakon. Ay, sige, unit. Nakagjutin. Limabas mo't ni Kapitan dito'y balay. Kahit mapanman makiponsyonin Di na magkaw no sa dino ti papanan na. Kunana mo't nga ije barangay haul. Patsumat. Uray ni Marikwanang nakasaritak idikalman. Mapan kanumot agjutin. Agjuti ije ponsyonan, taysaw. Namuanda siguro nga agrekreklamo ka. Napabot nganda siguro. Ay, reklamo, dagitang opisyal. Nang runa, dahi nga inting batingtay. May ka dahi ti posisyon da no saan lang agbalbalew. Agronda tayo itong rabe kakadwa. Ayun na, mga pasaw. Ada punsunan di talaod. Awan ka nun ti mapan makiponsyaon. Naparay ni Kapitan? Way, sana na mapan iti punsunan ni Uncle Kao. Kat si Kangay, Chef. Saan mo tan No ay bandak ama panaganawa iti agaapa, mapanak. Uray sak. Jakmatan mapan. Mga pasaw, uray sak, bait. Agreklamo ka nung amin ni Tata ba daw? Jak kaya ti may reklamo, Chef. Sino ay ati kayat na ti may reklamaw? Eh, sayang ti punsunan. Maray. Maangot kun ti punsyonan. Iso ang mapanak makipunsyon. Ni, sa dino ngay day ta punsyonan. Ijay kabangibang a barangay. Nagadayon. Maangot mo day ta. Ay, katuan sumurot ka. Saanan? Tanay, agungot mo ni Kapitan no saan kaming agjute. Si kalatan ati mapan makiponsyon, mare.